Hi, ma'am. Amuka joy pudun lai profit and the loss ki angka angang singkara na doubt lai bidagi hangak bidagi proponi. So kay gumana ko na doubt lai so ay hanjan hairi no ikamenda hanjan hairo. Mamang da ina tagat ki bajing duna kano hai bani profit ang yang hantagis na loss ki ni ko loss ki si kayam wajib do dugi aham bokot pang kanis da juye ngo. Sida hairi basi side question ji SSC 2020 da hangi bani ko magi exam ja the cost question na hai basi the cost price of an article is the 7/6 ibd maji kano the pyramid ko fraction the pyramid time the selling price hai bani ko ada ngasai gi article do 7/6 time the selling price ibd asida koina kasungau ni ngai lite moina fraction dum piram bani ko the what is the loss percentage hai bani adegi the second thing aroi bada moina hai si si jo yar ke ngasai gi cost price of the article si kaidogi is 7/6 time the selling price hai bani si dum chap mani aduga mai gi loss we gyan do putho hai bani aduga tarako fold do da correct up to decimal place si jo ko understand way gida mi ko jo ye ngas ai ahamba mamangda hot ki bido dumaina cp je koi kumain i gida kai tamda sp sumain i ro no sumai sa do dum khang adu ta di sida pyramid sumaina 7/6 ai holi ji shortcut shortcut ngate ni ko adu duna na ko shortcut che dum je sidai da sumaina sa do always sigi stein se dum tamona yang thunang ka ji hona bani ko I did CP by SP lero. Adu target di masai fraction do kya no 7/6. 7/6 wagi target di angka ji yengo sida ko si sabelom sakrani adigi di SP jina selling price jina 6 sakrani adu ta di ngasai gi loss putuai ba ina hai gi bido kai gumba loss putuai target di cost price do gi loss price do na selling price so idin 100 gane 100 revo so si na 6 lei revo si 6 lei di jine so 100 revo adu target di aikoina angka ji hot ki ai ta di loss percentage hot ki ai target di si ani ja hana profit ja na minus to ro kya tare minus it to target di si ani ji minus to target di kya tare 1 tare magi masai gi loss hoy di ji 1 noi du ne ba formula le re loss percentage ki formula puto kya ai target di koina loss percentage ki puto kya ai ta di loss divided by cp into 100%. Si lay reo. Si lay targadi ay ko na makatawad kamay what kada gain ay bu matamda. Masay gi loss kya wae ay no say gi do 1. Masay gi 1 ji wai du ne bu. Masay gi 5 ka 7 ka 6 ka minus to di 1 divided by masay cost di kya no 7 into 100. Adu tadi 100 ka 1 gi into tokta di 100 divided by 7 cc divided by samjhe lage ko idea wala no ju muk check to 7 na 100 to divide to target di kya la kya ba matam da 14.2857 dot si something like ko aduna ngasai gi aroi bagi part ma nam hai riba correct up to 2 decimal place ai adu ta di sigi 2 decimal place si ekoina yengo si 2 up to decimal je place to hai targati ekoina kumaina lak da gi hai gadam da 14.2 hai bidi 8 ki matung da 5 le rewa kai gumba 5 equal to above oi targati thangna budu da 1 plus to chalo 1 plus to targati 9 le re aduna 14.29% magi ngasai gi loss percentage tu neba adu di karamba chumme angang jingengo 14.29 je karamba chumma ge nai ba matam da e ji chumme ko sigi e je answer ji chumme sigi e ji so sini I know loss of the profit ki series 9 other pa kai gumana koi da kana boy tar di comment piramu adu question ji SSC 2020 da hangi bani ho boda joi hapake aroi boda ju question je ma pake na koi yan tar di
लाइक तौरमु सब्सक्राइब तौरमु अदुगा कईगुम तादब लेरगसु नोय कमेंट दा तौरो मथंग दा क्लियर होइना माबके